Da svima ljudi, evo nas ponovo u Pro Brothers Show, moje ime je Nikolaj. Danas ćemo da igramo jednu igricu koja se zove Pixel Z Hunters. Mi smo ovaj čovječuljak i ovdje imamo mape što trebamo da se borimo protiv zombija. Kao što vidite, ja sam već malo počeo po ovim gemovima i parama. Da vam pokažem što ima. Ovdje imamo pištolje, imam sam ovaj jedan koji ima beskonačno metkova. Ovdje su ljudi, skupljam 500 za ovog. Onda ovdje možemo da skupljamo gemove. Tap. To sam dobio ovaj gore jedan. Brže. Inače, odmah da vam se izvinim što poslednjih IHH nije bilo videa. Razlog je škola i obaveze, nismo baš bili aktivni. Pokušat ćemo da popravimo to, ali nećemo. Usput, ako budete možda čuli mog pametnog brata koji se dere iz druge sobe, to je zato što igra sa drugom nešto. Da pokažem. Ovo sam igrao jedan put, čak sam i snimao, ali nešto sam našao radio pa nije mogo. Nije uglavnom teški igrice. Evo kao što vidite imamo skok, ovo i bombe. Svaki put dobijemo dve. Haha. Dostignut ću odličan. 1.1. Na svakom ima po 10. Ima 7 setova, tako da 7 puta 10 je po mom proračunu 70. Pokušat ću danas da uradim 10, po mogućnosti manje od 15 minuta. Ja nisam verifikovao nalog, pa ne može duže. A neću da verifikujem. Da, danas je... ne. Uglavnom vidjet ćemo da li ćemo više videa da snimamo, da sve će se pokušati nova školska godina, jej! Novo mučenje. Kako se razmišljate? Kao što me nerviraju Hello. Fora, da bi dobili 3 zvezdice treba da vas niko ne udari. Oni skidaju oko 30 helta, malo više, 35 recimo. Gdje je ovaj? Vole, neću. Djoko, ne treba da se plaći s mene. Pa ne treba da mi se plaći. Gdje si? Mogu da tamo. Jo mogu. Aha. Drži. Izvinite zbog ovog zvuka, skidam masku pa je ponovo na glavu. Ajoj. Dobro,
Evo zove me brat. Da. A sad ste čuli. Nešto me zvao za igru. Da, pišite da li da igram ovo School of Chaos. Sada boss. Ovo ću da dam posebno. Udri. Oca. Laka boss. Signature otključeno. Genom. Last Empire, War Z. Zbog toga što nisam imao neku posebnu aktivnost na kanalu, snimit ću malo više videa, pa ću da ih postavim. U jednom danu, da se odužim. Ona ispaljuje nešto iz ustavlja. Zbog toga nije dobro verovati s devojkama nepoznatim. Evo vidite. Kako ko gleda. Zašto baguje? Šta mu je? Pa ja naravno da završimo 10 ovdje. I po mogućnosti ako možemo nešto drugo da igramo, moramo poput Foresta City Lava. Ono, uvolim da sam ubio ako ste primetili. Što laguješ? Gdje? A ne! Au, idem. Hvala ti baš. Zbog toga ću da te. Sam te bila prednjela se. Ubio. Ubio. Haha. To što nije bilo aktivnosti, mi smo pokušavali da snimamo, ali nisu bili baš dobri, sumnjam da bi vam se svidjeli. Mislim, nije baš na nama da odlučimo da li se nešto sviđa ili ne sviđa. Nije dobro odigivati. Šta, jesi ti boss? Nisi baš nešto boss. Ne, on je podrugo.
Bum shakalaka. Brate. Au je. Zadnji. Zadnji za danas. Vama. Pokušat ću vjerovatno između epizoda da skupim pare za onog debila žutog. Ići bre. Uje. Haha. Ne. Ha dobro. Sad sam hvala vam ljudi što ste... Dobro. Sad samo ljudi hvala vam što ste gledali ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, like, share i subscribe. I ljudi vidimo se u sljedećoj, to je vjerovatno uskoro. To mi što se desilo ovdje. Opa. Jako dobro započeo, jako dobro. I hvala na epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Bravo.